Turahirwa Moses wamenyekanye nka Motion uyu yaje kuza kuba yajurira igifungo cy'umwaka umwe yahanishijwe mu minsi ishize. Iyo niyo nkuru rero tugiye kugarukaho uyu munsi wa none, ndagira ngo munyemerere hanyuma dufate iminota mike cyane tugaruke kuri no nkuru mu buryo burambuye. Mbibutsa ko ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro ni Kizo nk'ibisanzwe, hanyuma kandi ni munyemerere mukande subscribe kugira ngo n'izindi nkuru zitazajya zibacika. Nkuko nari mbibabwiye rero, uwitwa Turahirwa Moses wamenyekanye nka Motion yahamijwe icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, nyuma aza guhanishwa igifungo cy'umwaka umwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Uyu rero yaje kuza kuba yatanga ubujurire cyangwa se yajuririra icyo gihano mu rukiko rukuru. Turahirwa Moses yashinjwe n'ubushinjacyaha ibyaha bibiri, ari byo kunywa cyangwa gufatanywa ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi ndetse n'icyo gutunda no kubika ibiyobyabwenge. Mu iburanisha Turahirwa Moses yasabye imbabazi sosiyete nyarwanda ngo kuko afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bituma akora ibyo atatekerejeho ndetse no kubatwa n'ibiyobyabwenge. Uyu Moses Motion Turahirwa yavuze ko yafashe ingamba zigamije kumurinda gukoresha ibiyobyabwenge birimo no kwitabwaho n'abaganga guhera muri Gashyantare umwaka w'ibihumbi 2025, kuko afite umuganga wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari uri kumufasha mu bujyanama. Ku rundi ruhande kandi ariko uyu Turahirwa Moses yahakanye ibyo gutunda ibiyobyabwenge. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaje kutegeka ko agirwa umwere ku cyaha cyo gutunda ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi. Urukiko kandi rwemeje ko Turahirwa Moses ahamwa n'icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi, rutegeka ko ahanishwa igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe kandi asonerwa n'amagarama y'urubanza. Ushobora kwibaza ngo impamvu ni iyihe, ariko reka dukomeze dushobora kuza kuba twasobanukirwa. Nyuma y'icyo cyemezo cyafashwe n'urukiko mu Kuboza umwaka w'2025, Turahirwa Moses yahise ajuririra igihano mu rukiko rukuru ku itariki 28 Ukuboza umwaka w'2025. Ikirego cyakirwa ku itariki 29 Ukuboza umwaka w'2025, akaba agitegereje ko urubanza rwe ruhabwa itariki. Turahirwa Moses yamenyekanye cyane mu ruganda rw'imideri mu Rwanda binyuze mu nzu y'imideri ya Motions yashinze imaze kubaka izina rikomeye mu Rwanda ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Ku itariki 22 Mata umwaka w'2025 nibwo umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri yemeje ko uru rwego rwataye muri yombi Turahirwa Moses usanzwe ari umuyobozi w'inzu y'imideri ya Motions akurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge. Kizo ipaya. Turahirwa Moses wamenyekanye nka Motion uyu yaje kuza kuba yajurira igifungo cy'umwaka umwe yahanishijwe mu minsi ishize. Iyo niyo nkuru rero tugiye kugarukaho uyu munsi wa none, ndagira ngo munyemerere hanyuma dufate iminota mike cyane tugaruke kuri no nkuru mu buryo burambuye. Mbibutsa ko ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro ni Kizo nk'ibisanzwe, hanyuma kandi ni munyemerere mukande subscribe kugira ngo n'izindi nkuru zitazajya zibacika. Nkuko nari mbibabwiye rero, uwitwa Turahirwa Moses wamenyekanye nka Motion yahamijwe icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, nyuma aza guhanishwa igifungo cy'umwaka umwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Uyu rero yaje kuza kuba yatanga ubujurire cyangwa se yajuririra icyo gihano mu rukiko rukuru. Turahirwa Moses yashinjwe n'ubushinjacyaha ibyaha bibiri, ari byo kunywa cyangwa gufatanywa ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi ndetse n'icyo gutunda no kubika ibiyobyabwenge. Mu iburanisha Turahirwa Moses yasabye imbabazi sosiyete nyarwanda ngo kuko afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bituma akora ibyo atatekerejeho ndetse no kubatwa n'ibiyobyabwenge.
uyu Moses Motion Turahirwa yavuze ko yafashe ingamba zigamije kumurinda gukoresha ibiyobyabwenge birimo no kwitabwaho n'abaganga guhera muri Gashyantare umwaka w'2025 kuko afite umuganga wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari uri kumufasha mu bujyanama. Ku rundi ruhande kandi ariko uyu Turahirwa Moses yahakanye ibyo gutunda ibiyobyabwenge. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaje kutegeka ko agirwa umwere ku cyaha cyo gutunda ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi. Urukiko kandi rwemeje ko Turahirwa Moses ahamwa n'icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi, rutegeka ko ahanishwa igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe kandi asonerwa n'amagarama y'urubanza. Ushobora kwibaza ngo impamvu ni iyihe, ariko reka dukomeze dushobora kuza kuba twasobanukirwa. Nyuma y'icyo cyemezo cyafashwe n'urukiko mu Kuboza umwaka w'2025, Turahirwa Moses yahise ajuririra igihano mu rukiko rukuru ku itariki 28 Ukuboza umwaka w'2025. Ikirego cyakirwa ku itariki 29 Ukuboza umwaka w'2025, akaba agitegereje ko urubanza rwe ruhabwa itariki. Turahirwa Moses yamenyekanye cyane mu ruganda rw'imideri mu Rwanda binyuze mu nzu y'imideri ya Motions yashinze imaze kubaka izina rikomeye mu Rwanda ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Ku itariki 22 Mata umwaka w'2025 nibwo umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri yemeje ko uru rwego rwataye muri yombi Turahirwa Moses usanzwe ari umuyobozi w'inzu y'imideri ya Motions akurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge. Dukomeje n'iyindi nkuru, reka nkubwire ko umusaza w'imyaka 70 uyu nguyu wakomeje kugenda azenguruka ku mbuga nkoranyambaga avugisha abantu benshi cyane, aho baje kubona ko uwo musaza yitabye Imana, ariko nanone hakaza gukurikizwa n'andi mafoto agiye atandukanye. Wenda abantu ntabwo bigeze basobanukirwa ese uwo musaza ni muntu ki. Ndagira ngo n'ubundi dukomereze kuri uno musaza bamwita Rwamukwaya Valence. Uyu nguyu akaba ari umukameramani cyangwa se akaba ari umwe mu bafataga amashusho mwabonaga kuri televiziyo Rwanda ndetse no kuri televiziyo y'u Burundi. Umunyamakuru Valence Rwamukwaya wamamaye mu gufata amashusho ya televiziyo mu Rwanda ndetse no mu Burundi, uyu akaba yitabye Imana nyuma y'iminsi yaramaze arwaye. Inkuru y'urupfu rw'uyu wavukiye i Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda yamenyekanye cyane mu rukerera, ikaba ari inkuru rero yanyuze anini ku mbuga nkoranyambaga zihuza abanyamakuru. Rwamukwaya Valence yari yujuje imyaka 70, irimo imyaka 30 yamaze ari umunyamakuru ufata amashusho kuri radio na televiziyo y'u Rwanda. Abamuzi bavuga ko yari mu itsinda ry'abanyamakuru batangiranye na televiziyo yo mu Burundi bita RTNB yakoreye mu gihe cy'imyaka 12 ndetse na televiziyo y'u Rwanda ariyo RTV yakoreye kuvaho atahukiye mu gihugu mu mwaka w'1994 kugeza mu mwaka w'2020 ubwo yajyaga mu kiruhuko cy'izabukuru. Abo bakoranye aho yanyuze bamwibuka nk'umuntu wakundaga cyane akazi ke kandi utarinubiraga ibihe bikomeye yagiye anyuramo. Uwitwa Bernard Birasa bakoranye kuri televiziyo y'u Rwanda mu gihe cy'imyaka 14 yose, bombi bafotora cyangwa se ari abakameramani. Yabwiye ikinyamakuru BBC ko Rwamukwaya Valence yari umukozi witangira akazi bidasanzwe ndetse rimwe na rimwe akaba yakwiyibagirwa. Uyu yakomeje agira ati yitangiye akazi rwose, nta wundi muntu nzi mubo twakoranye witangaga nkawe. Ubuzima bwe bwari akazi, ubanza hari n'igihe yibagirwaga umuryango we. Niyigendere yakoze akazi uko yabisabwaga
kandi numva igihugu gikwiye kubimushimira. Naho uwitwa Theodore Ntunga wakoranye na Rwamukwaya Valens igihe kirekire mu gihugu cy'u Burundi, we avuga ko yabuze ibitotsi ubwo yaramaze kumenya ko uyu Rwamukwaya Valens yitabye Imana. Avuga ko amwibuka mu nshingano z'akazi kanyuranye bagendanyemo. Ni ubutumwa yatangaje mu rurimi rw'igifaransa ku rubuga nkoranyambaga rwa Facebook, aho yagize ati ndamwibuka kuri RTNB Nyakabiga mu butumwa bw'akazi mu mahanga. Aya mashusho yose aragenda angarukamo. Genda mu mahoro muvandimwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 nibwo Rwamukwaya Valens yahagaritse akazi ke asezererwa mu cyubahiro n'abakozi bakoranye mu rwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA. Valens Rwamukwaya yari umubyeyi, akaba asize umugore ndetse n'abana 6. Reka tumubwire ngo Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira.